opportunity to meet the Speaker of Parliament, the current Speaker, Right Honorable Bagbin, one-on-one, on one office. And then I said, "You be brave." Okay, I said, "You see that day, no, you should look at crack or so." But you can't see the Bible trouble and your papa for security reasons. Josie Janice, you send your best account of crash nipa. And then it you mono and ya no kasa. And then it you won't be before the HN this is say, Muya de Banugu Damo, see a try $11.9 million US for say I need you may be a honor. Mobile Monia 1 year, 2 months. Your mama never catch will be say, when ye who did it, Nkofor must start to investigate you. I say. Now say to my cow, I said it here. Mekaya no 2 weeks in Tramo. Some more by my kwada atwere a year exams. Sa exams no post for deal room a year prison deal via service with immigration almost at the net say. Musati and it say. Mumma report today. Ekoyi na ekoyi. Kola no kwatwere network na bo ma na anim wa mo. No kura da ho na ye ka. Engines no segamo ye ka bibi kire ma Muntaka mo fa nya adwuma. Omo fa nya adwuma. Problem never kwa na ebedi joma matem. Amamwo bia ne wa FSU. Sa joma ma ba ye bibia ya transparent. Ya se fa post fo a yenya a year announcement ni ade ya publish bibia in the Danis. Genya Times graphic ni a publish bibia no hu. Ya ma wo de osa wo de ba de ni sa wo de ba. Maye wa nyina fe kama. Ewie adu the final stage ya nkwara ne kwatwe exams ya da ben na Ghana ha ya satima kwada twe exams online so what ya de ho camera no twa wani hwe say kwa so ko na ya wutwa ko ana akate na ko off na say wo mna ne de hin ya kasa kire ma mo pesa mo de be ya adwuma we am wajo Mahama ne say ka kire wo ya fra wo ka kire this is common sense am wajo Mahama o pe jo Mahama ya you do that wo pe jo Mahama say wo so kire dia wunye wei na sumugabi beka meka don meka wow mesi me mpese obi de me bua ba me but ade na mo ya no nya careful because of the backfire a backfire na backfire power to the people me ye frame Mugabe no de when this mo eya meka de when this mo enya meka me pe omani ye na me pa ba ni ye se animguase ne ba me so meso abi ba me pese animguase be ba Muntaka kasa ya monfa o ye kasa monfa awofo ne parents ne buafo you to the buafo yeni ya wafam hono ye ko down amanfo course wa eba ene amanfo eba fia obia ba ana system na amoya mano wodina so wa answer my questions pe ade na teko na so yesi ya da ye wie aba ada ne kasa mo pesa mo ba fa mo de ba ye adwuma mo ye campaign cha ha o Ghana ha mo ye campaign cha ha e o Ghana ha ye nyina ade akwa to ho Kumase ye da hotel ni echesi ya po meni epomi abomitu ogome yes me purchase me po member me ye te atenga dance na wutuni aba be do ho na ni team waso aba be ye da obesendi mumu the whole Kumase nyina wutuni anya ba bia akosendi mumu say ba bia Mugabe ti eye program no enimu no aba be sendi mumu na mo na mo he enemu na mo di ministers ye ti achi no che ye ne ti achi no media no me so ya adwuma o mani so hu ade ni hu sa ade na e ba me sende signal na ma say emwa ma montie Muntaka wayi wo e de frame that time no so what Kumase what kan mo ko Kumase me dada bia matrende sa o na me catch them take it or leave it yes you to about 4 years what 1 year 2 months who are less than 3 years to go. You better about say and penny 444. You better about a MPs. You better about your man penny. Your mandate no 4 years. Yes. 10 before you know kasa. Yani amo weapon. Yani amo mutu aboba no moto boy. National Service and 7 esu na china ye ba esu ya kwa kosia. Ye tigana ha mo mebaka che se beten taso mante. Scándal moti ye ko si sen e ko yefa yi level sika no mo de ye dan e ko yefa mo ko so na mo nya people for them dance mo no mo nia agro sa ya ba ko ni
see ya na saba be si from see ya mo de me bo bebre mo kase Mugabe kan ane entie and that useless caricature who was in charge of the military, that useless caricature need to know and when you know ekasa. But because it is security issues, I don't want to go into details, so I will leave it there. Your Ghana and you who said you're not bamboo MCT or Ghana how 2020 about to a course one you who are military ni a player under your useless administration or president in your Akufo that useless president now we will see a time 8 years no you who yamu ya Ghana ha mu yusu military no adi ya niama e Ghana ha. But sometimes I may be some won say some for nyina na wo ni nyina na ya ba investigate na Kwaku sesai chachima ye hu si kwabrani kura to no di kunipa Kwaku sesai womoji 11.9 million US dollars edi ya womu ye final payment of Ayɛka alugu dam no womu di sika na womu anya hwe no Bawumia video na ya ready a mo signal me sa akura so for na nya no ekasa ene today they are talking, they are making noise today, they are making noise need to womu dede sasa akura alugu dam no 11.9 million US dollars. Woko eye Burkina Faso, eye Tróuble, eye Abratia, eye 36 years no. What the $12 million eye tomato factory still mienu e Burkina Faso. Ene period pentos e kwa Burkina ni akwa kokuye. Palugu dam no ne ya kentos ne kiya ni abetima edua de e Ghana ha. Nkian ko du Burkina na kiya de akodi nsenseme e wo bi maso. Ene nitu wanya kasa say yesori ya deda ya say in opposition Kwalugu dam ebe take ya 10 years ansani ya say yetu sika mobi ebe take ya 10 years ya na say about power ya 1 year 2 months ni na so yetumenya dan yetumenya hwe efa eye Kwalugu dam ho yanya hwe ever ho yagusu ya dai ekasa yagusu ya dai dede yani aman bi before no kwan ama womo ekasa rande bebe ya CEO of Ayɛka board no ka rande frey mu bi santrafo na womo no say ye Cadbury members say the NDC for and o catch say this is a problem eda ho a nkasa problem we ki asate ye dede ne dada ansa no kan bi before na ja sebe nkwase asem jimisem na omo ye no yes yomu yare ya sebe jimisem nya sebe anim direction ne nya sa wa create mess no de o create mess to one ye kan ya no tum be say 2030 be 2060 jomama ya juma pawo ba communicators and these communicators and the jomama co opposition platform so niam ho hia and debate the ya papa wo se ba hu da wuro mi hu say abani weni na no no obi ayedi mo so ya moda so ene sa eye MPP media house so no da so di agoro die na wo say mutumi frɛ meeting na mo beka kokɔ asɛm HS and Trafua, na Kwaku betena ho. Kwaku tia no information akoma MB before. No ache omu juma waso omu ye de omuni. We nya coffee mafia juma wo. We nya coffee mafia asemo wo. Eye governance. Do you want wasem no wasem? Yes. Do you want wasem no wasem wo? It me wo from research meetings no made I walk away without fear or favor. That is me. Ne kaya modern no kura ne kaya modern. Babia no kura ne anonso wan fa to a eye dan eyira befrato. Power to the people. Also ena boss running smoothly. Na enei mikopie mu nso na mede eye vaco ene boss de afi ho no. Mikopie mu nso ewo tema eye oil eye refinery eye to. Na okopie mu ewo to. Na akɔhwɛ ahonkeka eye engineers no ede eye adwuma na sewani na nsese ye ka kyerɛ wo. Meduru ho ene anopa. Na meduru ye no mitumi eni ye nua eye Edmond Combat eye lawyer etumi eye dan ehyiae etumi etwetwe nkomo hwe ne ekoso
ya no ma ha ase eye dede begu emu fo na ha ase eye dede seto kura no ye so to no ya san ya dum no ama to wasan ya gubiem nya sa ne tie na eja munimu a ne mo bisa sa ankrasefo no munimu a ene abayifo no momo mpa de pa ema wo man wi na de o mu ne say to eguso ya ye bo adwuma to eguso ya ye bo adwuma say 45,000 barrels per day output no ye betumi ya den ameti de se okodu ho na hu ne say ezesi bi ekoso a ya free one na enya den yinkotu nti na obeso wo increase wo barrels na wasa wo ye den fide bi ho wo bedom no se wo se leakage bi wo ho a obetuatu asa leakage no ansa na watumi increase barrels no do a wo ye den wo per day ni ya ne yenkurase sam bi before ya mentem ase ya mo fa mo ne nkora de mo nya hwehwemu mo sa twefo na so mo ni makenkan mo sa twefo na se o mo ya pa mo se ba bi ho mo peso mo koyo mo wi ma ya mo nko na mo te ho na mo ye dede to so far so good bibia ya dan ededa na kwa mo kama amemo we na ya amemo papa na da bia me ka se yese kwanto na pe na homa ya dan eso no kon kwanto na pe o na homa ya dan eso no kon yetia production team mo hwehwa eya Dr. Bawumia interview with Minia Kuma eye Obi of Asempa FM kusi sene mame mo hwe sa video no mame se sia yakoku Ghana fo ya omo no edi dwakọ eye Burkina Faso mo kofa ntosi aye den aba beton na ensi on eye Ghanaian soil happy ewo Burkina Faso fo aye den asase so na sometimes aya wo mo nim de wo mo nim bamba won sam kakra na say wo mada bamba no kakra no se ko mo kasa nka expect se ko mo be kanya nsasem na sa ni ti wo no ni tie wusi ni obi a wo Ghana such a useless caricature wo bia na no a ade a yes security issues very strategic areas yes sembi ho eni sa wo ka because of politics ma ba betina se na mo ka sebe nsamfo yes I will take him on you would we e wo Ghana ye parliament satam no you would da I mean ye koyi speaker ni ade hu de si ye e wo parliament e wo Ghana yes without fear or favor that is me ne kaya moden no kura ne kaya moden babia no kura ne anonso wan fa to a eyedan eyira be frato power to the people you who say ye besi aka no kura kire nipa enani ti wo mo no enya no kasa enani ti wan be before na kire ndisi say mu ye dede bwanugu damo see a 11.9 million US dollars for say anya djuma bia ho no mo ba ye mo nya 1 year 2 months ejo mama ne be kwa akọ ka kire obi say weni ye hu dede nkofo no mo start investigate mu akọ akosi say ye to aba ma 4 years wetwa 1 year 2 months who less than 3 years to go ye beto aba na say yi empenifo foforo ye beto aba ayi MPs ye beto aba yi o mampanyin your mandate no 4 years yes chambi before nya no kasa ye ni ama mo weapon ye ni ama mo tu aboba no mo to boy national service and seven esu na echina ye ba esu we yakwa kosia ye tigana ha mo mebaka che se beten taso mante Scándal mo tie ni kosi sen e ko yefa yi level sika no mo de ye dan e ko yefa moko so na mo nya bi before nem dance mo no mo nia agodo sa ya ba ko ne se ya ne asaba be si form se ya mo de me bo ba bre mo ka se mugabe kan ame entie na se tema me be ka wa I said it here me kan ya no 2 weeks in twamo se mo ba na kwada atwere eye exams sa exams ne post for die wom eye prisons die wom fire service wo immigration mo start ye net sen mo ma me report na ekoyi ana ekoyi kola ne kwatwere a network na bo ma na ni mo awo mo
no credit da hɔ ne Ayɛka engines no segamo ye ka bibi kyerɛ ma Muntaka mo fa nya adwuma o mo fa nya adwuma problem ne ba kwa ne be di dwoma ma atem amamwo bia ne wa efese o sa dwoma ma ba ye bibia ya transparent ye se fa posifo a ye nya eye announcement ne ade ye publish bibia in the dailies Ghanaian Times graphic ne a publish bibia no hu ya ma wo de osa wo de ba de ni sa wo de ba maye we nyina fefe kama awie adu da fo na sage a nkwara ne kwatwe exams ya da ben na Ghana ha ye satima nkwada twe exams online so what ade ne ho a camera no twa wani hwe sei kwa so ko na ya wutwa ko ana akate na ko off na say wo mna na de hin ye kasa kire ma mo pesa mo de be ya adwuma we am wajo Mahama ne say ka kire wo ya fra wo ka kire this is common sense am wajo Mahama ope jo Mahama ya you do that ope jo Mahama say wo so succeed ya wunye we na sumugabi beka meka don meka wow Missy Pese will be the brother me, but I didn't know you're careful because of the backfire. A backfire and I'm backfire. Power to the people. Many a friend Mugabe, you know. Dear when this mo a ya meka, dear when this mo a ya meka, me pe o many ye na me pa ba ni ye. Say and Mguase ne ba, me suma swebi. Ba me pese Mguase beba. Muntaka kasa ya monfa o. Ye kasa monfa. I will for the parents ni buafu. You to the buafu. Yeni ya wafam hono yakɔ down amanfo course wa eba ene amanfo eba fia obia ba ana system na amoya mano wodina so wa answer my questions pe ade na tekɔ na so yesi ya da yewie aba ada ne kasa mo besa mo ba fa mo de ba adwuma ha mo ye campaign cha ha Ghana ha mo ye campaign cha ha Ghana ha ye nyina ade yankɔ to ho Kumase ye da hotel ne ye chesi ya po me ne po mi abomitu akome. Yes, me a purchase me point member. Me a I think I dance. Now what to me about the do on anything. What's about the other over sending mumu? The whole Kumasi na what to me and baby I was sending mumu say. But be a Mugabe TA program no and you know about the sending mumu. No more money hey. And I'm on a ministers. Yeah, tia no. Tia no media no me so ya dumo mani so one there. Me who said the na ba me send this grandma say em wa ma muntie. Muntaka why you aid the friend that I know what you Kumase what you can moko Kumase me da be amatra ndesa o na me catch them take it or leave it. Yes me kasa on me penny yet me say mun kwara tema mane mansa. Don't sit down and let the problems come before you find a solution. Put contingency measures in what in place. Yana media rahu mekase Mugabe je wobo me hia sabo na fanya hwio sabo na me de yadai ade na enya Muntaka enya kwada ne complain youth no na bato abaye 2028 o mutie o ye kasa mutie o asobracha ne yadoso ye kasa mutie o youth na bakwa kwato aba 2028 o san kwada no o matena fie wa Akufo Addo amo chance 2017 omanya akọ 2018 oma akọ 2019 oma akọ 2020 oma akọ 21 oma akọ 22 oma akọ 23 oma akọ 24 oma akọ ya to forms ko ani anka o jo mama ba ye abadaye ni president ano say ye for soldier fo say ye for police fo say migration fo say fire fo say prison fo say we be akoto forms stage 1 say ye be your body selection o ba fa ABCD bra stage 2 ni say e betwe so hwe ye twe so na wo go through ni akwa medical exams to ko medical na wo pass ya ni afra wo na ko start training Ghana high what say every buyer 4 days ni obi afra ni o se Mugabe me fra one number busy so phone na da me na internet ya mo amuni problem a MTF4 yo mumu ni power Ghana hey ene saa eye omo ho atali se de ho network ne network no obi enim se enye wokoka ya se men kama ya kan anya dan yes maya kan anya dan
ye kwena na trafie o me kasa asanisu ekwena na trafie MPP wa protocol ye kwa ya ba bema and wait ye ni protocol ye feli ye obi wo ya phone say the boss and George asomro wako 23 weeks Bracha po soma omo mo hodi omo ya wa so weso ago consequences I would do no say ye be mo obi a 1 slot 2 slot matena mo koso sa mo koso no mo mra tia ne trafie sa wonye jo Mahama adwuma o wonye Asiedu Nketia adwuma wonye fifi kota adwuma wo a wo ye in charge daseta Muntaka me se kaseti nya nko na nyasa wo otirimu ye kaseti nya nko na nyasa wo otirimu baby abewu bia amanfo kasa se mugamu ba ye mu ya de pa o amamu ni koyi pa ba de wei ma ho ya mo sabisi fo obi akasa amuntie obi akasa amuntie no Mutio Misimu nyada Muntie Mofa kwara ni de ni beto so mame why omo kwatwe exams na omo problems no momo videos ni be mofa bi mo so mame yes power to the people production team monya adwuma ne tem mame mesra mo hwe video na mo fanto so mame yes yetin kwara recruitment exams and please today upon opening the portal has been scheduled in a way that it will detect your original picture compared to the one on the portal. So when you look at the portal, the front camera of the laptop will detect your face. So after detecting your face, it will allow you to proceed to where the questions are. So when I proceeded to where the questions are, I was able to answer the first question. After answering the first question, I proceeded to the second one. And when I proceeded to the second one, the system kept telling me that unable to detect applicant's face. And I'm not the only one who was affected by this issue. All my friends here were all affected by the same issue. And we don't know. And the time has all run out. And the team has submitted our this thing for us, our work for us. And this is the issue we are facing currently. So please, we want to send this message to authorities so that they will come to us, so that they will know that the system is not helping us at all. Please, so anyone who get access to this video should please let it get to the Interior Ministry so that Honorable Alhaji Muntaka, the Interior Minister, will know that these are the issues we are facing currently. Yes. Another one. It's unye I want to see. We adoma chede Nyankopon adema. Unhia so obekọ malam ho, unhia so obekọ ye dunsi ni bia ho. Adoma chede ba ihu ne kasa momfa nya adwuma. Your mama ye adwuma papa. But the youth almost already mama for you to need agro and ya munde nyame ase say we nyina national security threat ukada for ne ade o monne na ma bontino mutwutwu moto ni ade no obi awie university otibeso obi a ne masters awie wo ne hweye otibeso ama pressure and attention ayeden abafom mamu take it for granted hwe mamu you fi say yefa away or they say hey baby a sojafo yi wo mo yi ano hey ewa kamebo nkola 6 ni wuye hwini padodo ekoho itimi say amanfo pa adwuma yeden aye nanka me pa adwuma ye na me kone emfame nso a na exam sisi ne be ye wo se me kokowu we yes Sammy nyina na de akoso adwo Mahama chomama nso no adwuma no so no wachichi mu yeden ade ama obi bia ba wo da no ne ka na wo si wuntie de obeya na obeya one day sai we safo ba
appointing authority mo amomo ye ministers amada na mo te said ye president of Ghana no e be ka mo nyina mbo won se bibi owi ase montra woni ye kasa kire mama mo ntie ye kasa kire mama mo mfa resha for ne eba wo mo wase resha for ne kan wo ye yi wo mo free ba bi di wo mo ko ba bi wo mo so mo free mu no mo free mu na ban na tumi afa ne to mapa afra. Let's be serious as a country. Enya nkwada ne complaining awofo complaining akoto form so 250 Ghana cedis 200 Ghana 250 akoto form so hwe kwada dodo ato forms e wo migration mo ne fire ne police ato forms so wie no kwaya so wie no ye be ye no ye abefo so send pana wotiko kwa ase wa e ho ye doom light be ye o de say transformer ashe transformer emma back light ye doom no na ebi current akofom watimi a charge the phone baby a wotie ebi adua bi abu akwakoto eye transformer no so 2 days ye didn't restore light ma hono also onko ye den onko twere eye online exams e wo Ghana ha. So I will leave it there. Yo Ghana ha ne hu se de na bambo MCT yo Ghana ha o 2020 abato e course one you who military ni a player under your useless administration or president ni Akufo Addo useless president now we see a time 8 years no you who yamu ye wo Ghana ha mu yusu military no ade ye niam e wo Ghana ha. But sometimes I me be some won say some for nyina na wo nyina na ye ba investigate na Kwaku sisai tachima ye hu si kwabrani kura tuo no odi kunipa Kwaku sisai Woma womoji 11.9 million US dollars ediye womu ye final payment of Ayɛka Alugu dam no womu di sikana woma anya hwe no Bawumia video na ya ready a mo signal me sasa be sa ankwasefo na nya no ekasa ene today they are talking, they are making noise today, they are making noise need to womu dede sasa Ayɛka Alugu dam no 11.9 million US dollars. Woko eye Burkina Faso, eye Tróuble, eye Abratia, eye 36 years no. What the $12 million eye tomato factory still mienu e wo Burkina Faso. Ene period pentosi e ko Burkina ni akwa kokuye. Alugu dam no ne keye ya, kretos ne keye ni abetima ye de adua ye de e wo Ghana ha. Nkia ko du Burkina na keye ye de akodi nsese e will be maso and then need to wanya kasa say yes sorry ya deda ya say in opposition Alugu dam ebe take ya 10 years ansani ya say ye tuesi kam obi ebe take ya 10 years ya na say about power ye 1 year 2 months ni na so ye tumenya dan ye tumenya hwe efa Ayɛka Alugu dam ho yanya hwe efa ho ye gusu ya dai ekasa ye gusu ya dai ye dede ye ni aman bi before no kwan ama womo ekasa rande beba ye CEO of Ayɛka board no ka rande frey mu bi santrafo na womo no say ye Cadbury members say the NDC for and o ka che say this is a problem eda ho a nkasa problem we ki asate ye dede ne dada ansa na kan bi before na ja sebe nkwase asem jimisem na omo ye no yes yomu ye sebe jimisem nya sebe anim direction nya say wa create mess no the who create mess to one ye kan anu tum be say 2030 be see 2060 jomama ye juma pawo ba communicators and these communicators and the jomama co opposition platform so niam hu hia and debate the aye papa wo se ba hu da wuro mi hu say aban weni na no no obi ayedi mo so ya moda so ene sa aye MPP media house so no da so di agoro die tina wo say mutumi frɛ meeting na mo beka kokɔ asɛm chere santwafo a na Kwaku ba kwa betena ho Kwaku ba ko tie ya na information akoma MB before no wa kire omo ni juma a wase omo ye de omo ni we nya kofe mafia juma wo we nya kofe mafia asem wo eye governance the on pe wasem no on pe wasem yes
Don't power some, no power some. It's no from such meetings, no matter. I walk away without fear or favor. That is me. Ne kaya mo den, no kura ne kaya mo den. Babia no kura ne anonso wan fa to a eyira be frato. Power to the people. You who send you besi aka no kura kire nipa. And anything wo mo no enya no kasa. And anything one be before na kire this say, mu ye dede Bwanugu damo. See a try 11.9 million US dollars for say anya djuma bia ho no. Mo ba ye monya 1 year 2 months. Your mama na be kwa ka kire obi say, weni ye hu didi nkofo no mo start investigate mu akwa say. You to about 4 years. What 1 year 2 months? Who less than 3 years to go? You better to about say and penny 444. You better to about a MPs. You better to about your man penny. Your mandate no 4 years. Yes. Tembi before nya no kasa. Yani amo mo weapon. Yani amo mutu aboba no moto boy. National Service and 7 SU and China ye buy SU we yakwakosia. Ye tigana ha mo mebaka che se beten taso mante. Scándal moti ye no kosi sen. Ekoyefa. Yi level sika no mo de ye den. Ekoyefa. Mokoso na monya people for them dance mo no mo ni agoro sa. Ye ba ko ne si ya ne asaba be si form si ya. Mo de me bo be brem aka se mugabi kan ane entie. Na say tema mebeka ha. I said it here. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.